Hello guys, nilqawkom għal-episodju. Tċaqla waqt li kont eżatt qed nagħmel. Nilqawkom għal-episodju ieħor ta' Malta Pop Podcast. Malta Pop Podcast sieħ nilqawkom illum il-ġurnata għandna l-mistiednu. Okay, anyway, għanna guest vera cool u hekk għandu storja interessanti anke xi qatt ma kellna guest li jagħmel da. Le mhuwiex porn star tiwarjax dak ħanġibhom next time. Imma dak huma jintervist tagħhom Dwayne. Jien ma nistax nidħol fiha għax miżewweġ. I will. Anyway, ma dak so xek nagħmlu. Guys, intro mhux ħajkolna podcast. Kulħadd għandu podcast, il-butcher ta' wara għandu podcast. Podcast. Okay, mela bdejna l-ewwel net qabel ma nintaqgħu ma' ħasa ma ħansemmuh il-guest imbagħad ngħidu sponsors ħalli almenu tkunu tafu minnu ma tkunux eċitati blue balls qed tistennew minnu dal-guest. Insomma, nilqakom Jan kuljomu. Inti għajt kuljum għax inti tafu. Għax inħawwar. Nafx kif tippronunzjah Carbonaro. Karabot. Dak issibu per-resta. Amma stanna għax ma nafx kif ngħidu l-kuljum tiegħek, ma naf li bil-karabot jew Carbonaro. Carbonaro. Carbonara da, mux għaxina jintu bħesew bej karabot jew Carbonaro kon ħanet, ma għatlimu ħetu. Ma konċ, isma, inti għatli inti ilek tafu. Ili nafu, imma isma, il-best friends, most of my best friends, kull jomiet, għasta fil-birthdays taħħom nafs il-best friends. Birthdays, no one knows birthdays. Jien jek mandiġ Facebook, il-birthdays taħat ma naf. Jien jitla li Facebook, dak kellu l-birthday bil-ħaq. Hey, happy birthday. So, il-best friend kellu 3 smiet. Naflaw l-isma bist. 3 smiet. Triple barrel. Daw tal-Pepe, super rich, xek minn daw. I mean, u tal-Pepe. Emma mu super rich. Emma mu super rich. Anyway, guys. Abba ma nintaqa maġan ħana nsemmu naqra sponsors għax we need to get money, specialment issa fisħana. Diġa konna disġilu forsi nġibu AC, għax right now biex kunu tafu isna għanna t-shirts isna nista norqxuhom u kolla isna waqajna l-bahar. Anyway, nibda sponsors. Mela l-ewwel net il-Planet Console li dejjem supporti għana. Għanna sponsors ġodda fissa we're gonna do this very fast għalli ma ndejjaqkomx. Għanna Planet Console li huwa geek shop bil-kara li tina l-props u affaritek. Għanna Ukoll solo Caffe li provdinna l-kafe li qed nixorbu. Avolja sħana ma stilna kafe trida fatti jaħtaf kif aħna raised u kollox bil-kafe fatti aħjar nibda naqsar. Okay. Għanna sponsor ġdid li jismu Patrick Prince huwa jagħmel daw infatti kif taraw. Guys, għanna l-merch, guys. Look at the nice merch, boys. Ara. Hemm ċans nbiħu. Jistajku nbiħu naqlaw lina, guys. Patrick Prince Ukoll għanamlu t-shirt Ukoll ta' malajn, sorry guys. Għanna t-shirts, minnem. What after? Oh, bro, that's crazy, bro. That's crazy. Vera cool. So ħajkonna daw. U għanna Feastables, bro, ta' Mr. Beast, u għeja, kif jistakun ħadz. Jena Mr. Beast ma danx naf minnu, nkun onest, jena I boomer. love Mr. Beast, bro, he's like one of my favorite YouTubers, like, I love him, bro. U fetħu chocolates, ġabu chocolates għaw Malta saru, u infatti tana sponsors, għabu ma titla għandik wieħed minnum u koll, so you can try that. Daw koll, tana promotion code u koll, so jek tmurru fil-website taħkom u daħlu code Malta Pop, għandkom 10% discount u koll, so. 10% discount, guys. Malta Pop, tinsewx. U l-axħar wieħed huwa dKaseFactory li huwa sponsor ieħor li jagħmel mobile phone cases ukoll għandna ara. Malta, hemm ċans ħanbiħu ukoll da ġifieri. Da ara x'inhu cool, ara x'inhu sexy. Oh my god, dak il-mobile tiegħek. Dak il-mobile, lilek ma ġibtlekx għax għala żiggi. Oh my god. Għax inti ħana l-ek problema tiegħek, inti għandek 7 mobiles. Ma nafx li mobile tixtieq. Għandu għamil kazissu. Tajt mux ħanġiblu wieħed għal kull mobile li għandu, kida jollini malla. John like sponsor mobile tiegħi. Alex. So it's fine. Insomma, għara xinu ma cool, dKaseFactory, jiġi presentation u għafreg. Anyway, dawk ma sponsors, thank you guys ħafna tal-support li taduna. Issa nitkellmu ma' guest, ħalli ovvjament nibdew dil-podcast bid-dajja. Yes. Għajdin naqafu ġan għallu. Għalla, għares bil-ħazin, ma' risk. Da passoltu, every
single guest meta jiġu għaw jgħid naħseb jgħidu xil loss jew ma daw it-tnejn xumma kollu like on team in time għurina għax jibda jitkellem, nibda nitkellem jien. Eża, mela, Jan huwa actor, stuntman, producer. Yes. Tekken Pro. I mean, Tekken Pro. you can say it Tekken Pro. Yeah. I mean, Onestament, naħseb nikkonsidrani fl-aħħar tournament li kelli ġifiri bateħan. Ejja ngħid Tekken Pro. Ejja nastu sem. ma jek in the scene li wet minn l-aħjar players ta' Malta. Ovvjament biex tkun it-top. Fadalli. Imma emmisma kulħadd jibda naqra fil-verità. Naraħħom il-lob tiegħek, naraħħom il-gameplay tiegħek, like taf talab ġifieri. Thank you. Taf talab aħjar minn niżgur, so ma tiktik ma tantx. To be honest, anka jien naf nilab aħjar minnek, u qatt ma labta f'ħajti. Le, CFB jekk nalabu inħassrik. Mela, guys, next play kon namlu special event nilab kontra Dwayne Tekken. U kisru. Ejda naqafu By the way, il-kaffe vera tajjeb, thank you. Cheers. Napprezza. Viva Solo Caffe, thank you. Viva Solo Caffe, guys. L-għanet inti ġejt quite renowned quite lately, speċi kellek film li kien mar tajb ħafna is-sena l-oħra li kien premiered fil-Video Nasties, jek għal minn ma jafx, għax obviously ħanna ġilin nitkellmu fuq affarijiet u nies ma jkunux jafu. Basically, this Video Nasties huwa a short horror movie competition, launcha ħabib tiegħi u xi darba nsidnu fuq il-għawek Bruce Mikallef, and they hope ħafna horror movies, so he decided to do a yearly event. It's held in Halloween, and basically he opens it to everyone. Just a short film based on horror, or jew mhux bil-fors pure horror thriller, horror comedy, horror things like that. Basta jkun oriġinali, dak huma rules ta' Bruce, nsellimlu minn hawnhekk. Thank you ħafna Bruce għax huwa tifel tal-ġen. Li jagħti opportunità lil kulħadd. Ġifieri, that's something that. U li vera pajt imbellaħ fuq dal-Video Nasties li jien Bruce kont naħdem miegħu V-Square u Gadgets u Fertek. U I was there when he actually started it to thinking about it. L-ewwel darba li għamlu, he did it like quite low key u ġabna like every year to improve, like even last time anka urihom leading u you know doing special premiere events u anka l-quality tal-movies li qed jitlu biss nieħdu mill-film tiegħek dejjem bux li ħan nitkellmu fuq. Għaxin darba kont ħan itħajjar nidħol. Umbat ma tħalġu għat ħana xdaħlu. Xin nara l-quality tan-nis li jitlu najd mad, what the hell am I, you know, it's very. Horror movie coming soon. Namlu. I mean, flus tinfuq ukoll, eh? Le, tagħmel. Aħna għandna budget ħanamlu ħil-film tagħna. Ħajda li għandna budget. Imma ħajkun tad-daħ. Għalhekk horror comedy ħanamlu, ġifieri horror comedy nagħmlu. Biss jekk jaraw lilek żgur horror comedy. Jien qed tidu xi parir guys, tistintijulkom free of charge biex ħanħadulkom flus. Thank you. That's what we like. Għax kemm imbagħtu ħafna fil-makers Maltin, mhux fil-makers Maltin, anke fil-makers mad-dinja, imbagħtu ħafna biex nagħmlu film. Kif iddeċidejt li tipprovaħħa di? Ara jiena ili nagħmel acting biex nantik daqsxejn backstory tiegħi fuq 13 years issa. Bdejt mill-produzzjonijiet lokali. L-ewwel. Koxi simpatiċi jew xi ħaġa. Kont għad baby dak iż-żmien, kont għad baby. Però dejjem kont nara ħafna films Amerikani. Jiena bdejt minn Jean-Claude Van Damme, ġifieri that was my first VHS. Il-papa kien ġabli back in the 90s, ġifieri. U bdejt rajt dak il-film. U kont nara Van Damme kikja, you know, kickboxing style. Konna ħaltu ħafna stiz dak ismi konniex nafu bħala style kif kien ikun. Konna ħasbu Muay Thai, kickboxing, peress kien dwar ħaġa Thailand u jiena kont dejjem, sorry. Kont taraħħom il-films Enter the Dragon. Kollox. Dikru ta' għax la kont tara fighting nassumi dawk huma classics nassumi. Kollox, jiena dak it-tip li vera bassa li fejn kun ikun hemm film action special martial arts dak iż-żmien, anke ta' Brendan Lee. Kont nara ħafna Brendan Lee. Kont nara kollox. Ġvina kollox. I'm an artist, ġviri I see everything. Anka every piece of trash, I just see it. Dak Can you name one piece of trash like that you favorite piece of trash? Or favorite piece of trash? Back in the 90s. You think it's good, but it's trash. Diffiċli tax qabel xejn illum hawn iktar. Illum hawn iktar trash, imma qabel kienu jkun iktar films bis-sens li tgħidtarhom bħala martial arts. Mela ħanaqbes fuq di, mela this one, għax sometimes like I get an idea on your favorite
really cheesy, bad B-movie, horror action movie, xinu tijak? Jien għandi wieħed li vera nżej men semmiħ, ma nafx rajtux, probably you did. Ismu Split Second. Ġili rajtu Split Second? That's my favorite B-movie, cheesy, completely rubbish, imma I love that film. Għandi on VHS, għandi on Blu-ray, għandi on DVD. I love this movie. Ġili baraħ, it's so bad, imma I love it. It's my favorite. My favorite cheesy film li like dan b'qanara, horror film, like it is Haunted House. Okay. Like it's such a like Which one? Haunted House. Insejt l-attur minn kien Marcus checkja the Haunted House minn il-main actor. It's recently, mux recently, it's in the 2000s imma bażikament dal-film it's so stereotypical. Isu pal Scream jew mux Scream imma dawk il-parodies li għamlu ma da mux parody film. It's actually about a haunted house. Imma it's just really bad. It's just really bad. Il-humor tijaw. 2013, a haunted house by any chance? The Haunted House. Jenet nara li Markus qed jara l-porn palissa wkoll. Onestament, it-teb, naf minn hawnhekk it-teb miftuħ porn onestament palissa. Does it have, wait, the haunted house, wait. Oh, ħallik mill-ofja Haunted House. There's one haunted house, 2013. Infatti, fin għal-Haunted House għeddejt ngħid Haunted House xil. Mbagħad insibu u nagħmel Dwayne, isn't it? ħana l-attur. Let them see it. Yeah, that's it. That's my favorite. That's my favorite. Jiena ma nafx tiftakruh Cheaper Creepers. Iva, Cheaper Creepers. My first one, it was my favorite movies. Għata dak iż-żmien. I mean, it is a horror, but at the time, you know, imma kif ħareġ il-two, I was very disappointed. Anka, issa ma ilux like I think last year or 2 years ago. Army, dawk lar. Army. Għax they tried to revive it. Provaw jagħmlu reboot jew xi ħaġa. Problema ta' Hollywood li qed narajjena li they always make more sequels. Yes, li m'għandekx and some classics for example, mhux nidħol f'dik row as-such għax. Le għandem dimniża issa nitlek ta' ħankompli let's go to it. Mela Split Jeepers Creepers għax jiena waqaftu. Mela kompli kellem fuq il-ambush u how it came about u kollox xi. Ilek ta' contactor u qabeltek fuqhom mill-ewwel. It's a long story jiena kelli ħafna ta' rows differenti. Ma ħammurlek fuq il-film tiegħi mill-ewwel x'kienu speċjaw qatt. The ambush l-ispirazzjoni dejjem ġiet minn Resident Evil, jiena fin ħafna Resident Evil. Infatti xi bdejt narah, għax obviously batudna biex narah u it has that feel anke dik il-red tint u It worked out, I'm happy. No, ma l-ewwel straight away when I was watching it, this seems like a scene from Resident Evil, anke kellha waħda minnhom il-jump scares u ġbitni speċi f'daqqa waħda, you know, it was it's a get tilab xi logħba daqqa waħda. Actually was part of the awards of Bruce, where you have to do these I think there are 6 or 7 awards, something like that. And one of the awards, you have to do a jump scare. Something that you're best at, for example. So you have best cinematography. Tittoħloq dik ix-xena fej kull film ħajtħol video nasty, tittoħloq dik ix-xena ta' qata. Infatti it's not easy to do, eh? Le, jump scares. As sometimes the film you expect it, like jew mill-mużika, jew mill-actions li ħamel l-attur tkun taf. Like every time I'm in the cinema, honestament jien mort nara it-cinema u kull darba kont nafu ġeja jump scare. Kull darba kont nafu ġeja jump scare honestament. I'm not a big fan of jump scares, nkun honest. I'm not a big fan of horror. Jafuna. Għax patroqgħod bil-lejjem, għax patroqgħod bil-lejjem. No, because I don't like anka per esempio horror games. Marcus jista' ara qed fawna qafu għajjitha. We know għax the pussy daqshekk. Jiena kien hemm logħbek li ma nilabx, jekk kienet taqtali minn ġewwa. Issa jiena qabel kelli dik il-fobja għax li billej ma nirqodx. Għamma ta' eżempju kont rajden għan kelli ħabta ngħid is-soru għalija minn. Ostja? Nibda naqgħada. As such I'm not scared. Like I don't suffer from like nightmares jew xi ħaġa. Jekk anke speċi I walk in the dark, anke d-dar tagħna like vera glam u fertek like glaqs li xelda like just walk. So I'm not dak. Imma just horror movies they just somehow or horror games they just like fuck me up like around but slasher movies. Slasher movies I love. For example, Scream. No, but they're not. They're fun. They're fun to watch. They're fun. Like you go start kills, like different type of kills. I know it sounds bad. Inħobb nara kif joqtolhom jaqtalhom rashom. How a psychopath is born. How a psychopath is born. Vera, like the video nasties li kollu daw l-awards. Anka best use of vomiting, best blood spill, jump scare. So deeply I like Bruce. He makes these other categories. Very cool. Bruce jixtieq jagħmel xi ħaġa bħala fan. Nifhmu fejn hu sejjer bħala triq
it-triq tiegħu u għandu jkun oriġinali, jiena nammira ħafna fuq. And I like how kif qed tajt int bħala direttur u bħala producer meta tkun qed tiscript hekk bla ma tkun trid since you're making an original movie għalija dil-prodott kif għattint mela kien hemm tal-jumpscare, kif ħandaħħal jumpscare? Però jiena għaddi mhux direttura. Kolli discussions ma' directors u ma kont producer fuq dal-film. Iva. Producing, it's not easy to do. Għandek ħafna dokumenti x'tagħmel, tiddilja man-nies. Locations jikollok il-locations manager tiegħek, so inti So mela b'eżempju jkollok? Mela, sorry ħanaqbes fuq għadi, mela, so this, għaxa qed nasbu, like, obviously, people think, mela, kif għattilkom, the level of this film festival is quite high, etikum. Kif qed tajtin, so inti mux kem bat, isek jienu Dwayne, but now namlu intikom, you had a whole team, speċi. U how did it come back? Per esempio, id-direttur tafu inti, jew he just show you as a good actor u ridek ġofija, jew how did it come back? Le, f'dal-kas, dal-film, peress li il-film għati għaj, So you wrote it? I didn't wrote it. I had a writer. Okay. In Ireland. Kont qed l-bidea, qed smetlu nixtieq nagħmel din l-idea għalli fil-verità għalli għandu wieħed ġan li kif tixtieq inti imma kien comedy action u zombies. Alright, okay. U xim kelli discussions ma' direttur li huwa Fabrizio Ferri qed smetlu x'ħan nagħmlu. Kien nistgħu nagħmluh da. Għallija ta' għalli maħna qalbu naqra. Elbu action horror. Right, u għed t-straktar my style. Oġoġ bitni di. Għetlu mela, let's go for it. Update naraw daqxie il-budget kem ħajġi għek u kif rajt il-budget, dude. Da kollu out of pocket kien, out of pocket jew. Jek ma jismekx David Williams mux ħajtik lira biex kun taf. Nisba, hija lira paga normali għandi Malta għetlu ma u hija, ejja morru għalija jen, it's a challenge. U morna. U jabdu t-rejn l-spejjes, u ġifiri għajnuna ma kienxem, imma jena mbattib ta' bniedem li jekk għandaħħa xaċa frasi, ħana mela zgur. Mela ħansaqsik, jekk jett Liberty, tatinix d-main, kem ġik rafli dal-film? Rafli, biex ma titħolx ħafna fija. Jew jekk ma tix tikxef, Jew kalla stanna. Għalna wara, għalli ġittina ideja. Għax jiġru warajja, ma rix najt nis, bħalix, tista tajdina ma triċ. We can get it, don't worry. Ħanajdilkom jekk kara. Quite expensive. Tita luf, tajjeb ħani għafem. Okay, no problem, that's good enough. Tita luf. No, that's good enough. Jena can estimate how much a short film costs. Fil-verità. Ma lafk l-moħra ġieħ daqs kem deħa David Williams biex jiprezenta. Le, għax basika. Mux għal tħol fija li. With the amount of editing, cameras, kam kameras? Wahda, tnej, kam kelkom? F'di ambush kellna wahda. Wahda, pero għal darboħra u f'dan ħanġib tnejn. Għax biex taqbad ċertu angoli ta' u angles u shots għal fight scene. Fight scenes it's something hard to do. Well, dik that's what's one thing I am impressed bil-film. Fil-film vera kon fucking badass int fih tal-film. Li vera. The fight scenes are epic, man. Le, il-choreography fight scenes are really badass. Li għandi, fun fact. Jibda l-film suppost kelli nkun fih, imma mbaħt. Ma tafiex inti? Imma mbaħt, id-direttur. I didn't like me. Le, mux kid didn't like you. Għanet faw aktar. Ma kienem xaħseb budget u koll. Għax kienem miscommunication. Ridu jfittxu iktar zombies, style differenti. Ridu għom iktar. Mux nirqa, le, tħodix ħazin. Għax fil-filmin nistra affarijiet jiġru. Iktar fast, you know, li juma kollom daqxie skills ta' stunts li jaqbżu. Ridu iktar daqxie team ta' parkour. Fair enough. You know, it's so ġifiri, tħodix offensive, du. Affarijiet jiġru fil-pala casting. Casting, it's a hard process. Kell moħra, raw kisekox u ma redukx, ok? To be honest, imxiet pa' zombi tajjeb. Għur timxie pa' zombi normali, man. Għax I move like a zombie fil-verita in real life. But obviously when it comes to, it depends what type of zombies they're trying to replicate. Għax there's multiple types of zombies, there's fast zombies, there's slow zombies. So if you're going for fast zombies, jena mux dik il-build ħana għasi. I mean, the ambush il-zombies kun daqxie hybrid. Namelom jena, ma nafx jekk irna xerix, stajju li jintom, xinu ħobni u l-feedback ħafta tal-audienza.
kien hemm dil il-hybrid li kienu jisom għadhom kif ħataqbad tgħidha jisom ħajinqelbu għaż-zombies. Imma kienu għadhom fil-bidu jiġu jafu issa xejn ma jagħmlu tipo Army of the Dead pereżempju biex jikom eżempju. Le they were sort of zombies kif qed tajt li għadhom ma qelbux kompletament zombies titilfu kompletament il-kontroll. Ma jafux x'inhu ma jagħmlu pereżempju. Xorta kienu għadhom daqsxejn fastu jafu x'inhu ma jagħmlu in a way. Fimt? Daqsxejn mix up. And it worked for the action scenes kellek bżonna, speċi jekk naqas slow zombies, it's quite easy. Ħalli xorta if they bombard you, it's always tension, imma meta jkollhom dak aktar movement fast, tistgħmel iktar naqasin, żax pereżempju jekk jiġi wieħed mhux malaj, boom, you know. So kellek zombie kien naqra ta' imma I would see you as a zombie fetti. Honestament hekk I applied for it. Oh, to be honest, like for context set, imma mbagħad like it didn't work. Bad zombie. There was a fat zombie though. I know, I saw it. There was like two actually. That's besides the point, Għax I'm quite a zombie head to birds. In zombie films like Ġan, kissirtlu il-dream tiegħu basically. Ħajkun hemm opportunità oħrajn, ġifieri jiena f'moħħka tkun inti ħabib tiegħek fl-aħħar mill-aħħar ġekun hemm xi ħaġa għalik, jiena ħanċeppillek it-telefon u you're in. Don't worry. Thank you, napprezza. Tara, nepotizmu Malta kollox ġie. Malta darba ma ħadmitx nepotizmu Malta. Le, imma going back to the film, fisser jiena naħseb għamil good choice ma kellekx Dwayne. Imma, okay. To be honest, għaxu kienu umur aħjar onestament. Jaraw li l-għodax n-sobħanġi buħi għamil dal show. Le. I would not be good in an action movie. Inti tarani in an action movie, man. Like, in, per esempio, one of the things as Bruce dejjem jgħidli, as I said, Bruce is a friend of mine. Jgħidli, why don't you enter your work? How the fuck can I enter? How the fuck can I enter? Imma, I don't like horror, dik il-ħaġa. When you don't like something. Le tagħmelix. Il-passion tiegħu, fim? Intik parir li jiena l-parir nagħti kulħadd. Jekk tagħmel xi ħaġa li jagħmilha għax tkun toġbok, tieħu gost. Li tagħmel xi ħaġa fil-ħajja tara daw ċertu nies li just to be part of it, it doesn't work. No, I can direct, I edit and things like that, tafni, anzi, you know, anka TikToks, vera TikToks għaddaħ, imma if you see my TikToks, fihom ħafna aktar editing minn normali ta' wieħed persuna. You know, some people just have one camera, tiegħi għandi ħafna cuts, especially boom, and I try to do different show. So pala l-editing and filming għandi idea. Wow, ma nafx iż-zoppetijiet għax kemm jagħmel jiffilm jaħu jippostjah guys, m'għandu xejn effort ta' malajda kollu. Ma nafx iż-zoppetijiet guys. Issa jkomplu l-podcast. Isma' titnoqgħod referi bejnietkom għax hekk ġej jalbeċ xogħol ma nafx. To be honest, hemm ħafna effort naraħ kif jagħmelhom monstrat TikToks. Naħġi jmur literalment jiffilmjah, jeksportjah fuq Premiere il-footage u mbagħad jeditjah jagħmel il-cuts. Wara dak jitfgħu fuq app oħra biex jagħmel captions. Mill-captions itallaħħa fuq Facebook, so I do Instagram. So I know. Imma xorta ħaram. Okay, whatever. So naf how to do it, I want. Imma l-ħaġa because I don't like horror. I don't know if this would be good or this, you know, things like that. So xi tħobb biex li comedy, fatti kollox comedy. Inti ħaddem nara rasek. Ija, għamela horror comedy. Dik il-ħaġa. Għana ħasib ħadda xejn li tħobb, nifhem li Malta forsi jdu niftħun aktar when it comes to festivals, you know. Le, Bruce għalli, you can do it a horror comedy, x'kien għalli. Tista, jekk hemm mix. Jekk hemm mix. Issa naraw. Kont rapetlu biex nagħmluh. Kellna talks of biex nagħmluh, ma kienna short minute. Kollox last minute, so ma tantx kan. Fadal, that we have time. Fadal. Deadline I think 13th October. Aħna konna naħsbu ta' qabel. Konna naħsbu tal-April Fools li kienet tal-comedy. There was another comedy. Yes. That's a big regret li ma kellix ċans nagħmilha. Dik vera ma kellix ċans. Għax dada konna għadna kif lonġejna l-podcast, konna barra busy u għaffirek, imma that was fatti l-għatlu if you do it again, nispera li he does it again pal Bruce started doing it every year. Next year, dik nidħolax. That is something I'm good at, something I'm comedy, and dik m'għandix problema. Imma this time it just came craziness. U aħna nafu ħafna comics in the industry. I mean, aħna taċċajti aħna stess ġifieri mhux ovvja. So, no, mela, Madonna Cliff, DM mhux
mortu hemmhekk u xerbaħtu il-video nasties. Mela, jiena video nasties di Ambush kelli dispjaċir li ma daħalx għall-awards. Ħa nispjega lek. Ma daħalx għall-awards? Sorry, skużani. Le, it was there. I thought It was a bonus premiere. All right, okay. Niftakar bħala special preview ma ta' Bruce, għax Bruce ma tax jidħol ovvjament għax kien jiġi conflict of interest. Festival għatijaw. Oh, fun fact ta' Bruce, son of God ta' Bruce. Palma inti kont I was supposed to be the priest in the Son of God. U kien għalli xi ħaġa ta' jiena to be honest kont għamilt audition ukoll għalih dak. Forsi il-karakter li ħorri. Le jien kelli nkun il-priest u he sent me the script, I sent him that. It was quite Bruce wanted me as ħabib tiegħu and he knows what I can do. Kien għalli. Ma mbagħad I saw the script u kien hemm ċertu mhux biex ma nagħtlu spoilers, hemm ċertu kontroversi ħafna. U peress li And the family friendly. I'm friendly, mux family friendly, I'd like to do something to like iktar, imma it's to a point li kien naqra eżagġerat għalija, għal personal thing, għax jina per esempio l-aktar li għamela, okay, he's probably a bit well known in the acting people, u fertek, imma jina mux biex inkabbar rasi, I'm like quite well known in Malta, you know, u jekk jarawni jisni jekk nara jarawni namil ċertu affarijiet li għamil f'dan il-film, kienet kun iktar naqa controversial jekk inkun jien, fimt this thing. Minnet, bro. Oh, fuck you. Le, ma vera, speċi, like, I had to think about ċertu repli I had. Anka kont kellimt ma ħafna nis, like, t-snurikom battle ġiġ friends ti għajlu ma actors, I said, darit namel ċertu staħseb, you know, u bdew jgħidu li huwa naqa riskju għalik, fimt, you know? U qed nieħu gost li qed tgħidli li għaddaq xi attent għax xi kultant toqgħod xi attent fejn tidħol għax it might affect. Da ġifieri jagħmluha matturi kbar ġo Hollywood, ta' ġifieri Malta peress li aħna pajjiż żgħir so like kollok ċertu name tajjeb tkun toqgħod attent. U l-ħaġa hi speċi li ma miltix għax jiena I haven't been an actor in anything else. I'm a content creator on social media, imma in a proper film jew anke a short movie, I haven't done anything. So kienet ħatkun l-ewwel esperjenza tiegħi bħala actor, and ħanibda mill-ewwel xi ħaġa kontroversali. So that's why. Ħalli now, għax infatti kif għattilkom, I've done some acting now, jħankum ftila series Maltese comedy, so I have esperienza anka speċi meta mort, diġa mort filming 5 times, għax kena għamin 5 episodes. U id-direttur għalli madu fi kif għamilt improvement mill-ewwel ftit li għamilt, speċi jista sir iktar, you know, confident u hekk, so tieħu naqra esperienza. So now I'm confident I can do more acting roles, imma dik il-bidu kienet l-ewwel ħaġa. Ħatkun naqra kontroversjali and you know? Problema. ħabba għaxaw Malta pajjiżżar. U dik ukoll. Mal-ewwel word spreads really fast għaw Malta. U l-ħaġa I don't want to spoil. Għaddejt minna tibżax, għaddejt minna fi 13 sena li għaddejt fil-flecting għaddejt minna. Nafx intom tgħidu. U fis-sajnt kemmela kontu special preview ma' Son of God u ta'kom u hekk, and how was the reception għalih? Le, intlaqat tajjeb ħafna. Kelli ħafna kommenti tajbin wara s-serata, kulħadd mara l-after party biex niċċelebraw għax it's something nice to do wara batija kollha. Li għaddej jiena kelli biss Ashley ġurnata minnhom is-second day. How long was filming? 18 sija on set. 18 hours. And jiena mort id-dar insappa jisni bil-krozzi. Letteralment. Speċjalment inti għax inti tagħmel ħafna fucking action thing. Dik għadmilta naħseb kelli 35 takes. Not a joke. That's a lot. Għax ħalli. Il-parkour mis-simsi kien il-Liza kien sinema ma' unek għandu rush parkour, sorry for semmejtek. No bridge. Skuza ruħi. Kissirtu miski. Kissirtu, għetlu ma' u kena ħafna rehearsals u titqis li daf film Jekk in 2 days. So that was the film. Which is kulħadd għalenna it's very impressive for 2 days. It's all għal dak il-level li I'm sure li kelli iktar ħin kont ħanamlu ħafna ħjar għax qaċċatna ħafna xeni mill-iskript. Jien naħseb because you wanted to komplu tal-istorja fil-verità. Kont ħanejdlek narrative wise, like I like the film, narrative l-istorja mux spiegata sew. Eżatti. Kont ħanejdlek, bro. Ħanajlek, mux ħajjuħalek. Mux ħajjuħalek. As a film student, jiena l-istoria ma tagħmel sens, personalment. Like it had a lot of good fighting scenes. Like nifmu l-messaġġ tal-aħħar biċċa, qed okay, now isu għalaqtu b'dak il-messaġġ u daqshekk. Għalaqnieh mod
daqxej ħanejdu rushed, ma daqxej intelligenti, u d-direttur għax kien discussions li għalaqnieh bħala film ta' entertainment. Probably ħabba production. And for the twist at the end li muħanejt xej fuqa. U fl-axħar mill-axħar ma tafxet, tkellet ma' d-direttur li Fabrizio Nsarim minna unek għetlu smetlu fl-axħar mill-axħar indis meta jmurru s-cinema xifittxu. Entertainment and twist. I like a twist. That's what I looked for, the audience. Interesting film students in narrative vera importanti għalli. Għandek raġun. Kju kelli iktar flus u iktar ħin, sarraħ rasek Dwayne, kont għamlu ħafna ħjar. Kont għamlu ħafna ħjar. Dak lawa. Imma ħin imbagħtu ħafna u Malta plus u anka flus. To be honest, 2 days, impressionable 2 days, li filmet 2 days. U niftakar konna tilna first day, għax kim kont mort rehearsals, u għanna shooting 2 days. U jenta naqastramba film 2 days. That's like a film student level, għax aħna konna namlom 2-3 days, konna nastuħ film aħna. Imma ovvjament il-level ta' film students, mux għed ta' ħazin, tax ħafna film students, onestament, jista' jkunu vera kwad tajbin, għax mbatt inti 2 days filming, imma mbatt editing takes a week, maybe more. Probably takes a long kelli ismani, kelli VFX, kelli VFX. No, it depends. Man do head on Malta, VFX godda. Like da vera fjużaħ il-VFX. Da trament fġimma he can output a Minnu ħabib tijak? Kax għaddi l-ismu, għax għandi l-għan VFX. I need a FX guy. He's not cheap, bro. Jahdem. Li għamil il-VFX tijaj di jembux, u inti xtellek mill-VFX ta' di jembux. Kun onest. Honestament tajbin, imma s-ta' kun naqaz, to be honest. Again, problema. Imma il-VFX, u l-choreography, u l-fight scenes, they were all good and on par. Il-problema li rajt, just il-narrative. Jena naħseb li Dwayne naqrek extra critical. Because importax, ta' kollu l-opinjoni tiegħu fil-ħajja, ġvej jena l-aċċettaħħa u għetni u gosti honest, għax fil-ħajja ktar ma tkun honest, iktar nħu gost ma t-bidem, Anzi tafni, ma naqbilx għal Dwayne, imma like, jina persona, like, I'm not a film student, pama dajem jgħid. So basically, now, for example, I just watch it for entertainment. Fatti, nofs il-films li nħobb jien huma popcorn movies li, So, jien il-film ġobni anke special effects, I thought they were really good, biex nkun honest. Anke l-VFX. Yeah, thank you, Maverick. Maverick għamil li ħafna xogħol tajjeb, inħobbu, I love you Maverick. Għax u miskinejna ħafna u għadda ħafna ħin fuq il-VFX. Kellu VFX waħda minnhom 18 zija, 18. No, that's what... Xuza għal-VFX, xuza, nuk. Pala programmi, After Ma nafx, mela jħakun naf kollox. Jira, ismani. Ej, jessa, xintlob ħafna minn, jira, għax xikun naf kollox. Għaxin peress li naf kif taħna. Lilu titti. Ma Maverick, I love you, thank you ħafna. That's what I'm gonna say. Jina li ħassajtum vera smooth u għafferek tant kienu għek li they felt very natural. Li laqas huma taf li ġili tara special effects u VFX u tajt that shows too much. Infatti, it just felt very smooth. Minna ħati as personally. Thank you, Ashley. So, dak li nistanajt, I liked it and I thought it was very good. Jien wahda bis ma ġobnix li nistankun, ma again, naħseb it comes down to time. Il-ċertu affarijiet li la ma kun le ma rridx ngħidha għax spoiler, so fuck it. U ma tinkellmek wara fuq di. Għax there's one thing li xtaqt ngħidlek li ma I don't want to spoil it. Le, X'inhi? Kemm int bar? Ħajdukom l-ending tal-film, guys. Jispiċċa kulħadd. Le, għax tannek, man, like, jien vera personali għaj vera nobot spoilers. Jien jek anka xaħti kun raxa ħaġa jisfotti u taf kien dejjem li kważi I don't watch. Għandek raġun. I don't spoil. Fil-videos kan għamlu għadi, fil-video kif konna żgħar. Kingdom Hearts u kulħadd jiġi parlament fl-iskola. Ejwa l-aħħar hekk. Anyways. Le, so actually ħabba ma tinta 2 days shoot on a film like that was really good. U sorry, għax kontettajt li qabel ma nnaxxilkomx. Kif ma nnaxxilkomx titlu video nastis? Like kelkom you went a bit over deadline biex tiddaħluh? Deadline totalment ġifieri żgon ma konniex ħanlaħqu. Okay. U mill-lom meta kien naħseb the post production li domtu iktar. Ejju. Kien hemm ħafna xogħol. Sorry.
Kien hemm ħafna xogħol. VFX, ħafna ħin, editing, il-film composing, għax dik oħra. Musicals original. Sound design, sound design. Post production. Le, musicals kważi id-dum daqsxejn żgħir, mhux id-dum, naħseb id-dum naqżajr iktar mill-filming. That's what a film like probably done 2 days, imma bad post production jekk. Għax imbagħad għandek ħaġa Ashley, da mhux Malta biss. Kważi mad-dinja kollha. Da ħadd ma jagħmel dal-ġob full time. Ħadd. No. Kulħadd self-employed, full-timers m'għandekx. Ġifieri kulħadd qed jagħmel dax-xogħol wara x-xogħol tiegħu. Da ġifieri mhux Malta biss anke barra minn Malta. Tagħmlu full-time job, kulħadd. Taħsbux li Malta biss dal-affarijiet. Le, mhux xufija. Jien letteralment nofs il-sħabi li jaħdmu fil-film industry għandhom normal job, u mbagħad wara jagħmlu like pereżempju għandu kumpanija fejn filmja Praċett, Grease. Mela. Ma dawk fil-weekend jagħmluhom pereżempju. Dak xogħol ekstra tiegħu. Però vera titkonġa fik għax inti fil-verità tkun miġnun biex wara 8 sigħat xogħol jew 12 sigħat xogħol kemm taħdes kont il-pożizzjoni tiegħek tax-xogħol biex imbagħad tmur wara inti u tagħmel xi ħaġa li tħobb tagħmel terġa' xi minn sigħat oħrek mhux tax-il sigħa onset. Li jiddependi kemm inti b'saħħtek inti u kemm inti persistenti inti u kemm għandek paċenzja. Għax biex speċjalment fejn jitlu fight scenes tiġiba tajba fight scene, skont kemm għandek paċenzja inti skont kemm għandek ħin. Iktar m'għandek ħin u iktar paċenzjuż, iktar ħadd tiġi tajba l-mossa, iktar ħaġi tajba il-roundhouse punch, whatever you're doing. L-koreografija is like a dance. U ġitek xi waħda ħażina waqt li bdejtu tagħmlu like really bad, like ħadd xi daqqa ta' Jesus Christ jew xi ħaġa. Kemm like da. Ara, aħna dejjem ikun nafu x'aħna nagħmlu, però dejjem għandek ir-riskju. Inti għalhekk on set tagħmel stunt risk assessment biex inti basically cover your ass biex jekk xi ħaġa ħadd jaf x'riskju dieħel, dik hija importanti ħafna. So guys, if you're gonna make an action movie, be careful x'ħat għamlu dejjem proteġu rigolkom infuskom bil-right equipment, back protector, knee pads, kollox. How much you can get away with. Kemm tiflaħ taħbi taħt il-flokkijiet, għax jekk ħajdillek xi elbow fotti ovvjament. Għalhekk xi kultant inti x'qed tagħmel ħin neħki. Għalhekk tidher isek għandek ħodba jew whatever. Għalhekk xi kultant il-besta soldier bil-padding daħjar ikun tipprova taħbi kemm tista' kemm il-darba daħħal xebba foam saw. Ħallejk taqa' sormi u hekk ħallejk għandi xi l-qari. Ġifieri nipprova naħbi kemm jista' jkun to get away with, you know, kemm nista' naħbi. Jekk ħajder ikraħu kemm, ħajġbid id-direttur isma' hawnhekk għandek xi oħroġ il-foams u l-beds u l-affarijiet, ġifieri. U inti studjajt stunt work? Jiena mort mill-Ingilterra. Għamilt course isma' British Action Academy. Take 3 agency, ġifieri studjajt ħafna when it comes to stunts and fight sequences. Acting ukoll mort nistudja l-Ingilterra, ġifieri ta' 18 kont laqt. U mort Londra u tlaq 10 euro ġalbu, ġifieri. Għara taħseb li No, you tried. You went to try. Ġifieri, pena moment fejn spiċċajt broke. It's fine. Laqqas kartuna ħaliba kelli xixrob. Imma f'da x-xogħol tkun daqsxejn biex nun crazy ngħidu. You have to be passionate about the hard. Bħadem jien il-passion li nagħmel il-content u li nagħmel dal-podcast u nagħmel da. Inskess, kemm il-darba ngħidilkom u nibgħatilhom updates kull xi sija satejta fil-għodu ngħidlhom għadek spiċċajtu, speċi jgħidu għadek għaddej and things like that. So, trid tkun ġo fik, you need to do it. U plus trid tkun għamġnun. Ħafna mhux ftit, ħafna mhux. Għax pereżempju aħna nivvintaw. Xogħol. Le, għax pereżempju aħna nivvintaw content u da, mbagħad nivvintaj dal-podcast u issa nivvinta għal short movies ukoll. Kif ħandaħlu kollox, imma bla ma tkun trid. It's a good idea. Let's do this. Let's do this. Bla, your brain jibda, m'għandekx fucking chance. No, shut up. Let's do this. ħaġa, I think that creatives huma like ħaġa that we battle with. Isma, that's how you have to start. Just go and do it, Aqbad script, oġbok, irid joġbok, taqbax dik il-ħaġa. Ma dejjem ngħid, għamil xi ħaġa kontra qalbek. Oġbok, just go for it, man. Even if you don't have money, just try to do it. Finish the film. It's your first experience, you learn from your mistakes. Le, dik pal nħoda pal di, kifet najdu ningrazzjaw il-sponsor, ningrazzjaw il-Patreon, sofi għana pasfuq. Għax vera, għanna
konna biex nagħmlu il-podcast, konna jena nasbu imma I wanted to be better, I wanted to do this, I wanted to imma jekk ħanibqa' sejjer bum 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 bum, I'm never going to start. So fuck it, start and then every like tiġa il-kamra ta' Marcus show kemm inti hello Marcus. Tara, improvejna kamra ta' Marcus. Naħal darba kellu static unek fuq, ara, improvejna l-kamra ta' Jean. Tal-guest, like this was Rata xaddik tajċari. Fun fact ukoll by the way, jina il-ġan għatmarajtu għek għax takul dejjem xaru twil, niftakru xaru mnizzel, u sabda għahda cut, clean, Fisa inti kont kif kont fil-film, mux vera. Sorry. So inti suppost dejjem xarek twil palma kien fil-film. Fdi, bux, kienet tamel sens li kolli xar twila, it goes with the character. Emma f'dan ġdijt li jett namel li forsi s-sanat kemmu daqxie zaħra. Ma tax s-sanat ħafna, ma I try to give you something. Kelli naqtaw bil-forsa pa karatru, it doesn't make sense to leave it long. Kellek isek Nick Cage look direttur, għetlu x'namel naqta xaħrijiet. Għetlu għeja James insendu minnaw, għetlu għeja James x'ħatamilli. Fissa darba direttur differenti. Iva. U kif approachak minn dijem? Bus he got... Le, jena Jameson minn dijem kont nafu, minn dijem xtaqna namlu xaħġa. Kont għamil xaħġa mija qabel, kellu film kien jismu Hostage back in 2014. Kien mar tajjeb ħafna kol kien Rabaxi Awards. U kont għetlu xi darba namlu xaħġa flimkien bl-idea tiegħi u wasal iż-żmien għaddew ma nafx biex tajjeb fil-mezz jindud. Min 10 years. Thank you, Ashley. Wasal iż-żmien qed is the right moment to do it. Let's go for it. Right, batlu l-script, dejjem nibat l-script. So you write the script. Le, l-script, jina għandi script writer lejn ħafna, jina minn script writer. The ideas. I give out the idea, they write a script, u għetlu yes, let's do it. U battu li Jameson, oġbu kol, għetlu mela nistaw meċu, għalli mela tlaqna. U d-darba ħajkun lest għal-video nastis? Ma d-darba ħalli. D-darba għax more planning. Organizzazzjoni ħafna ħjar u għet nħossni iktar fresh u healthy. Fil-fatt issa kif nitlaq minnaw għandi script read-through u naddu għom għal Good luck. U kem ħatkunu team li taħmu fuq dal? Pala cast and crew kollox. Cast and crew naħseb 35. Ostja! 35. Le, no, this is very impressive. Jina bħalma dejjem ngħidlek. Ashley, mhux ħaqtalek qalbek, go for it. If you need my help, tell me. I'm willing to help you as much as I can. Pero ħalli jidher tal-ħara l-film, it's fine, ma it's a learning process, inti tgħallem. Ma pensi li inti wasalt il-punt li you wanted to be nice. Dejjem tipprova tkabbar il-livell. Dik li nixtieq biex anke l-livell qed tikber. Video nice sena jkun hemm daqsxejn films ta' livell għoli ġanaf. U kif jiena tibta bniedem li pressi jiena kompetittiv bħalma ta' fin tiftek. Li kif nara ċertu livell ħan ippuxxa lil innifsi mhux qed ngħidlek biex inkun laqwa ta' yes, I want to be. No, għajda, I want. Alla why not? Ma rridx tidellek titkessa. Emma I love to be the best in what I do. Għax jina b'dem kompetittiv u nħobb nikkompeti xi kompetizzjoni fl-aħħar mill-aħħar sabiħa. No, to be honest, qed nirrispettaħ u we had these things li qabel on other subjects mux ħanaqbad fuq, per eżempju konnet ngħidu li hawn Malta u nies li they're not competitive enough. Sabiħ li tkun competitive. Le, jiena nipprova nkun laqwa fl nagħmel jien. Mhux biex ara insa jiena ħobba l-kompetizzjoni, imma fil-video nasties Bruce ma jridix bħala xi ħaġa ta' kompetizzjoni, it's something for fun. Imma li tkabbar il-livell tiegħek bħala kwalità tal-film u li tkun professjonali kemm tista', jiena dik toġobni. Għaxina da fl-axħar mill-axħar ma tmux għal-video nastis biss, għandaħlu festivals baranin. Dak huwa target umbat. Per eżempju, siħbi, għax kifet jgħidu da u scriptwriter, per eżempju, when I do a film, I'm not a scriptwriter either, I would be a film. Aħna għandafna short films li għantajt. Għax tu bienes għatma. They're shit. No, they're not shit. Liħor. Actually, one of my short films, that's actually shit, to be honest. It was my first ever short film. And tajajtu fil-Malta Film Festival, like the first ever festival in Malta, l-studenti. And actually got shortlisted. It got shortlisted with the top 7. To be honest, it was the only comedy, so probably like tallaw hemmek, but it was the only comedy li like it was my... Batuli, ħana raħ, xina Vera, batunna ħalli. To be honest, it's a shit film. I was the director and the actor.
the main character. So, tifhem, li I'm a very perfectionist when it comes to films. When you work on a film with me, I will annoy you. Għax jiena jekk ix-shot mhux tajba, jekk hemm nagħmlu 5 darba ħanamlu għali. Mela ma rridx indaħlek miegħek. Jiena 5 darba ħanamlu. Jiena vera perfectionist. Li qed ngħidlek jekk nagħmlu film ta' għal-video nasties, we'll offload the idea to a scriptwriter. Mhux Le, I can write scripts, man. You can write scripts? Għalla jien kont naħdem scriptwriter ma' gadgets, ma' V-Square. I wrote a comic. Wait. Scripts for films and scripts for TV are very different. Let's place it around. Are very different. I've written a graphic novel as well. Alright, okay. Mandek xaġa ħana xiex. Naħkilu Dettekani. Għandelara bazzikament. Thank you. Qed isir fucking zombie ħaqal. Shut insir zombie, guys. Le, ma vera, like. With the shoes. Le, so I've written a graphic novel. I know what I'm doing. To be honest, where has that led to? No way. Ta' bil-libba serjeta. Taf li l-graphic novel tijaj kien l-iktar graphic novel li mbieħ. Meta kien ħareġ għalleġ Steam, Island on the Sea. Ma smajtu. Għalla taf li beħħajna kważi. Steam, actually, to be honest, Steam ġili smajtu, actually. Dak kien, meta ħarġtu graphic novel? Dak li ħarġtu like 7 years ago. Oh, so that was yours, actually. Mela, aha. Għax niftakru jena, actually. Kont nibrawzja, koma kuna mawbjon għatma xtrajtu. Le, xinti għammil nafu. Għatma xtrajtu. Imma le, speċi, still says to this day, still one of the most. Niftakar xaħat bl-stands, actually, bjom. Jienu Peter Mark, kien bija għed. No, it's mine. So fuck you. If you can write a script for a movie level, sure, we'll try it out. No worries. Imma, fuck you. I love your chemistry between you guys, just say. Dak lawa. Mela, komplossa. Imma mux just films biss, ovvjament. Ġista tkellemna ħafna fuq films. Pala ukoll video games. Like, I know that you love Tekken. Fejħat itħolli. Allora, il-rejġa ħafna f'Tekken. Li tkisser fucking. I don't told me anything. I'm just curious. I haven't told him anything. But to be honest, the community taħraq ħafna taħraq. Naħseb qatt ma kont ġa I was surprised. I mean, jien update Tekken 7 bdejt nikkompeti, imma jien update nilab Tekken l-iktar logħba favorita tiegħi by the way. Kom bdejt minn Tekken 2 meta kelli dikun 7 years. Xi ħaġa. U dijan kienet toġobni l-logħba, però meta dħalt Tekken 7 at that time kien hemm there were different champions. Leon u għaffartek. Leon laqas kien għadu daħal. Leon beda Tekken 7, kien għalilna. Leon actually. Nselmu Leon minn hawnhekk. Kont surprised ħafna li Leon qatt ma kien jilagħba qabel. Literalment he just got played 7 and he just got locked in u lagħba kemm felaħ u sar wieħed mill-aħjar ta' Malta. Like impressjonabbli. L-aħjar tad-dinja. L-aħjar tad-dinja onestament. L-aħjar tad-dinja bħala Malti. Bħala Malti, eżatti. Għalija jiena ngħidha kif inħossha, naħseb li huwa bniedem li poġġa Tekken on the map. Sorry, għan rekorġi il-diskors. He put Malta on the map. Fejt tidħol fit-Tekken scene. Ġifiri, u għammirajtu ħafna fuq u fraħtlu ħafna xver ħad gost. Għax qatt ma kien hemm Malti li poġġina fuq il-mappa, għandna x'aħna vera nbagħtu. Il-gamers kollox imbagħtu daqsxejn żgħira Malta x'pajjiż żgħir imbagħtu. And it's a struggle for us. Tekken f'Malta għaw erba players vera tajbin, minn. Li l-għak ma nafx kif inti ma mill-li għetjed li Issa taqbat nibruvja dajjen, taqsibx li. Mejħor Dylan. Isma, nistani domlok Dylan Lee. Dylan tajjeb u koll, Dylan tajjeb. Friends as well, vera tajjeb u koll, għam ħafna tajbin. Bazzikament, għam Leonidas. Faċċol. Faċċol. Jgħidlu Faċċol. Sorry, Mr. Faċċol. Tannejk. Okay. Tamlinnix li bell, man. His actual name is Tekken. Mux fil-verita, il-user. Il-user fil-verita. Imma Faċċol għal-ma u għal-missir tagħna ta' komunità, dak iġbiri nsellu minn hawn nħobbu ħafna għax jallimna ħafna. Dylan Lee. Hemm Santoro wkoll, da mhux Malti Santoro, ma vera tajjeb ukoll bħala player, vera tajjeb ukoll. And he's part of the community. I'm quite impressed li daktar ħabib birti għajsu hija. Sifirna fl-imkien ġifiri. Jiena smar, jiena memx Malti u hekk, jiena il-kulħat nisma l-istess. I love everyone. Jien il-kulħat l-istess, pali, I don't care pajzi. L-uniku persona li ma nandix kazzemi huwa Dwayne.
My best friend, ABZ, one of the best players in Malta as well. Ċitnejek bik. Le, he's actually really good. He's actually really improved on us. Le, ma vera, I'm quite impressed li il-level ta' Tekken, it's quite good li anka jimorru barra minna. Iva. Naħseb l-uniku loba li vera u ħafna nas tajbin, għax per eżempju, le, naħseb it-tini loba, naħseb FIFA u tajbin u koll, għax FIFA. Ma dak li kbar zoċ komunitajiet li huma kbar, ma ta' FIFA u Tekken. U to be honest, FIFA jinqat ma smajt persuna, like. Le. Ġibinna fi shit. Sorry, FIFA players. Smajt li marru tajbin, imma Tekken Leon ma smajx għadċaħat tala top 2. Jiena ma nafx, ma tantx segwija FIFA saċ, ma nafx. Top 2 mid-dinja, ġifieri qed ngħidu, għalhekk qed ngħid hemm nistajbin FIFA għax naf ħafna nies mhux naf. Hemm nies li jilagħbu FIFA professional, they play FIFA, imma ma smajx xi ħadd jirbaħ tournaments like in the world like Malta. Għax ikun free hour, they would be on that mal-ewwel kieku free hour. U l-Lyon ġabu kemm il-darba l-Lyon. U għalhekk qed ngħidu. Le, ħanajlek biex maqdar. So there are decent players. There are actually players li their job is professional playing FIFA. Ġili marru barrat for Team Malta. Or they get to second rounds u għaffarek vera għatma rep huwa. So mimma għanna level, per esempio, Bedisja minn għalija, or something like that. Li jista jkun għetlaxxilak ismek imma I'm gonna try. Imma he's very good. FIFA u Tekken essa nqablu two different games, two different genres. So il-verta fighting games and a sports game are very different. So forsi anka dik il-differenza. Imma li impressjona ħafna li Tekken irnexxilna actually niġu fil-mappa ħna actually like that's impressive. Jiena fun effect nissemma xi ġabaq fuq FIFA mhix logħba favorita tiegħi. Imma ta' kont żgħir kelli FIFA hekk niftakar sew 97 ta' PlayStation 1. Kod nilaba jenta falxiex ħatitħaq ta' ġeneri biex nisma' is-soundtrack tal-opening song. Għax, insejt kif kienet għalek biskot nixera, kif tiġi l-start menu, itfi. Le, FIFA fl-antik id-diski kien bangers, il-soundtrack tiegħu kien epic. L-lum speċaw, sijom la ħarġa jiġu, sijom. Le, libna suċċettu għati liba. Allora, t-rejġa waqt FIFA, ġili kissir xi ħaġa. Ma nalabx Waqtek, ġili kissir xi ħaġa. Kissir tifimni, da meta titlef kulħadd taġi jagħmilha xi naqra żgħir, mhux kulħadd, iżi faċċu qatt marajt jagħmilha. Imma tindanna ftit żgħira hu. Mhux ħabba wara subajja, ftit żgħira tindanna. Kertnej tgħaddi nofsija mbagħad jgħaddili. Imma kull ħadrani. Kull ħadrani. Jien l-ar waħda inkun nilab Magic the Gathering naf li dejjem ngħid, imma vera kont nilab Magic competitive. Le, imma di li ħanajdilkom li I'm going to share l-ar rage li għamilt. Double chip play. I had the cards, għax cards is a card game, so I had it lined out kif ħanarbaħlu da. Bizbal bla ma tkun trid, tant konti li nikkalkula xi all calculations u affadik. Bizbal minn flok I draw the card biex to draw a different card. I had it every lane biex ma neħux to damage jien li xorta konsen erbaħ, drawjet card oħra, u bat meta ħana sar għalija. Xej, sabbat men, mort bit-toilet, dikkazza nixxutja men u għaffardik. Għax la, u għadhom jgħidu li issa fatti dejjem meta nitfall mek. Jgħidu li hemm xi stomping ground għax that was the card I supposed to give. Hemm xi stomping ground guys, hemm xi stomping ground. Excellent famuż li l-ostja I didn't draw fucking meta kelli kollox lined up li speċi. Għax għadu rejtu li kienet ħadkun comeback tal-kieku I did it, I would boom 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 and win. So il-karta kienet fidek il-karta? No, kelli l-option li I get it. Imma minn flok I got it, I got a different card minn flok lila and I messed it up. Għamil xeneta totalment. U darba gdibt il-sihbi minna. Gdibt bro. Ejdu li jena mal Wild, dash, wild. No, essa jitħamel. Kini għaddeja, ednam il-play. U ħawatta. Ma da mux cross you. No, ma kienet jilab bdejja siħbi. U tant rani tinħawat lalla li kelli biex namelu ma miltix. U he pointed it out.
Illa. La fucking zombie għalli. Back to the zombie. Ma lekk xan. So I understand rage. Tekken rage is quite different. Għazza fejn għafin ħad gidem il-xaħat. Għazza wasanna f'dik il-level, to be honest. Xaħġa li namel ukoll, ħansemmi jessara ġejna li għata. Jiena fil-bidu kont nitlef ħafna, kont nilqala mal-bidu. Ma d-dijem t-improvi, ovvjament. Ġiri ħafna tournaments ġiri mur ħażin, pero tiġi ġurnata fej tant kun relax, għax jina my weakness nippanikja ftit, nextu naqasajra ruħi fej titħol Tekken, għax tant kemm il-ħobba. Issi qatt ma nagħmelek. Ma le dak il-ħin. Tafni konfidenza għandi ġifieri. Dwayne jafni, I'm very confident u I believe in myself, imma fejn tidħol Tekken din il-birka logħba jisni nextaf tiżajra ruħi, tant kemm ikun nixtieq nirbaħ ħobba. U darba milux xrat. Li kellna l-aħħar tournament tal-Lyon, il-Fight Nights. Fight Nights. U mortu tħalt jien. U fil-winners bracket inti għandek winners u losers kif jaħdmu. U fil-winners bracket tlifta. Tiwa, nerġajna l-istess storja jien. Ħammur losers brackets. Unta najftit. Istaġejt preparatu jgħat relax illum qed ma jistax ikun xbin. But Insieħbet faqqa l-bows, daw ta' noise cancelling. Faqqaħħom l-men. Għatlu għaxina xi kultant, meta nkun qed nilab ikun hawn niswara noqgħod tisma' taf kif jagħmlu nies. U jiena dik taffetwani għax li jiena dik taffetwani ma tuntix ħaġa fuq iwek, ġi taqasajr daqsxejn nagħmel ħażin ta' ġifieri fil-ħajja tippruvi għalek innifsek. Bil-headphones u Għatlu faqqaħħom men. Qed tista' tnej bħal ta' Shaolin Monks. Tarani, jgħed xie film, ġifiri, untu tfajt relax. U ġieħu li jon l wieħed xeba, ħassartu, it-tini wieħed kien li laba ftit, ħassartu wkoll. It-tiret wieħed, ġi wieħed Pollak, daħan it-lef zgur miegħu ma qed relax. U ħassaw kif ħassartu wkoll. Nsabbat waħda fuq il-mejda, mhux għax irrabi rajta. Bil-feħ. Ġiljon. Dussi ġara, najjat, sturbju. Ġennintom, għalli xarat, għallu xerbat, għallu murġi bekin, għal-ma doċċiċ, xie tamil. Għabba bada jitħalli għon, du kħad baqek iċċassalej, ġevi dal fejt jgħajja, tax ma stennix għabur daqsek tajjeb, bieċaj ġejt top 7. Tajjeb, it's amazing. Vera, immaġina Leone. Ġennintu. Il-problema ma li jkun hemm ukoll għax meta xi ħadd jgħid mhux ġast qed taffetwa u qed jifraħ vera għax kien għandi problema jiena wkoll meta jien like ngħajja għax nirbaħ xi xejn vera ħażin bħala. Inti għal ħarex tajjat, inti titkellem u li. Eżatt jien nitkellem u li, so jiena ġenerali wkoll so jiena nħobb noqgħod naqasaj eżjed kwiet, insomma xi kultant għax xkun diffiċli, ħalli ma ntellifx għax taw Malta t-tournaments ikunu kollha ħdej xulxin ma sorbu. Dik forsi daqsxejn. Għattellef il-xaħat tiegħu. U jaftirtu. U jina nqum kif tqum inti, like, jek noqgħod lilu. Għal-ħaret tqum int Dwayne, sense of face, tkid Imma jkun qed jilab jew kellu xi hitbox. U f'daqqa taħxilu. Le, mhux naħxilu, naħxilu t-tournament bat liħor jaqbad jagħmlu wef u daqsek. Lest. Timmaġina taħxi n-nies koll. Why? L-unika persona għatrajt ir-reġa mens u għal-jon. Kissa controller darba. Vera, l-alla, maħx battillix meta kienija taw, men. Għax il-safta karta, għajt nitkellmu fuq reġ, u darba l-jon sabbat kol. Sexist il-lejon. Vera, għat ma kont rajtu għek, Għat ma rajtu għek, għatnit illa. Imma l-jon vera, when he rages as well. Everyone rages. Dak it-tit li ma tkellmux, jek kelmu jaħtfik, jek kelmu jaħtfik. Jiena fil-pat laqas għabni kelmu n-nota, kif jekkalmu talment. Mela. U jibdi, ma ċifistek. Tidberra li Jgħattili, ma mux dik darba għattrajt u għamela, u mux kissa, ta' ġistan tkun sabbata naqa fil-verta, dik bis li għamel, ma li. You should be ashamed, Leon, you should be ashamed. Inti persona, minnek għattek din persona, bro, inti. He was my friend, għacċettaħ, he thought he's passionate. Kien ħassa li. Community kolla. Ġejt iktar close mill-li gdim. Aħna kolla ħbib. Mill-li gdim tul siħbi ġejn iktar close biex kontaf. Ma nafx, bro. Kienet mela, ħana. Taħxie virus ta' zombies.
shut up. Mela, nelbu l-wahda ta' malaj fuq di. Fil-bidu semmejtu naqra oġbok ta' films ta' Brandon Lee u The Crow. X'taħseb fuq il-remake u għaffartek? What honest opinion? Għax pala Jena xorta ħanaraħ imma ħanarmita. Għax it's not the characters that we used to know. Jena twilit fil-90s. It was a classic different generation. Aħna kon iktar more. Pero il-James O'Barr kon naqra daqxej comics tijaw. James O'Barr taf menu. Kiteb il-comics ta' The Crow. U hemm ħafna verżjonijiet ta' The Crow. Allura xorta ħanaraħ ħantih ċans għax ma tistax tgħid id-Dirtur Fejsejjer, però ra xi rajt trailer ma tistax tgħid għax trailer dejjem huwa trailer, jaf ikollok trailer ta' blockbuster. Kun sabiħom bat ikun distra kemm tajjeb, ma tkun tara l-film armi. Spa' attent, hemm ħafna verżjoni tal-Crow and they could have gone setaw marru direzzjoni differenti, il-ħaġa li semmew l-istess bħal il-famous Crow. So they are doing it as a proper remake bil-istess character ta' dik. Jiena preferi kiku semmew The Crow u semmew pa' mattin they just choose a different incarnation tijaw. Kien hemm erboħra wkoll fin-najt. Kien hemm wieħed ta' David Boraz li kien ta' Vincent Perez. Second one, Angel of Darkness. Fakkarni għax titanx insejt issa. Insejt, Xi ħaġa jekk kien ma diqanix essaċ, taf kellu ħażin, is-second one il-color grading isu kien kellu kulur daqsxejn partikolari. Wieħed dak li tat-tifel li kien f'Terminator 2, he was in The Crow. Iva Matriu l-for. Le, kien hemm wieħed ukoll li kien hemm like I'm a big Angel and Buffy fan. U David Boraz li huwa kien Angel u Buffy, he was f'waħda The Crow għalhekk rajtu and it's so bad, man. It's bad, so bad. Like sometimes like direct to the DVD. Vera xtajt inti tista' tapprezza x'inti filmmaker. Imma sometimes like you think what the fuck are they doing, man? Oh, they jkollhom budget nasib xi 10,000 times that's the budget. Like, what the fuck are they doing, man? Ma dak għal-jom ikun l-art taħħom dak. Naf li traħħa stramba, sometimes you will see that it's fan-made film ta' The Crow, There's a short fan-made film ta' The Crow on YouTube, so if you want someone wants to check it out. Link Batonna, but forse check out. Le, ma kif li battint li vera, you cannot base a film on trailers. Per esempio, jien il-trailer, l-iktar li wahda li kont inqdimt fajti, kien ħareġ il-trailer ta' Hellboy remake. I love that trailer. I saw the trailer, but dak iż-żmien kont nagħmel fucking YouTube reviews u affertek u taf li jagħmlu my most 10 antipasses movies of the year. Minn mara dak it-trailer kien number 1, kont so excited, and then it turned out to be a big pile of shit, man. Il-remake. Il-remake, imma remake, it was so bad, imma the trailer kien edited properly, it's good and the music u kollox li it looked amazing, and then it turned out so trailer making huwa art, man. Trailer making huwa naħseb l-aħjar art li jista' jkollok u l-iktar li props għalihom il-marketing teams għax they make a shit film look really good. You have to basically deceive the viewer. You think that's going this narrative, but it's actually not that narrative. It's actually this narrative. Maħna fit-trailer ħanaħbu kollox, nuru like il-fun parts, il-fun bits, na action, na romance, naqta kollox. Imma l-istorja ma ntulekx kollha, għax ikattura kollha ovvjament, but jibda one hemm ċans qasam il-morru. To be honest, ġili jagħmlu fuck-ups. Per esempio, hemm ħafna trailers li jikxfu the whole story. Mela. Infatti, that's one of the problem dal-aħħar. Ħafna trailers dal-aħħar qed jikxu way too much, man, like way too much. Night ispita kien jitkellem dak the trailer guy. Kif ħana prova nġiba. Fuq DVDs joqgħod jitkellem kull dejjem qabel kull trailer tal-film. From Warner Bros. Exactly. The only loyalty that they had is to each other. Big trailer voice guy. Infatti, dak li jagħmlu l-film fuq YouTube. Dak YouTube channel s-sar tan. Ija, that's voice. Tiftakor the Expandables. Dak jien dak it-trailer. From Warner Brothers. That was such an old, cheesy, archaic thing. It was fun at that time. I loved it. Jek namlu film u namlu trailer, nabdu epic voice guys, from Warner Brothers. James Ryder. Nabdu l-James. James tal-ġen. Le, emma, that was something, naħseb li it's so lost to time, naħseb it-tfal tal-lum. Inti ftakara Marcos, inti dil-ħaġa li jitkellmu waqt it-trailers. Yes, dil-ħaqtom jena Disney imma. Disney. When they used to make Disney, when they used to make of the DVDs, there used to be a guy speaking over, I don't know if it's the same person,
Like you just say, that's the DVD fast. It might be different. Marcus. He knows it. From Disney, Prince Jasmine is out for revenge. Will she end up in a ditch? How savage just. Le, issa ħana il-bu naqra ħana testjaw kna għafet trivia għanna questions biex nara kif tmur. Bella, let's under 1 minute to answer 10 questions. Meċi. ċaqla. 3, 2, 1, go. Which Street Fighter character appeared in Tekken? Akuma. Okay. Which studio created Tekken? Namco. Mela. Who is humanity's greatest soldier? Da mux Tekken. Pass, don't worry. Jena di jembux ma Good choice. Which character parodies the Flash in The Boys? Erġa repeti, sorry? Which character parodies the Flash in The Boys? Oh my god. Jekk fejn stop bidu. Pass, insej. Which actor has played Batman and Daredevil? Ben Affleck. Yes. Jensen Ackles plays which character in The Boys? Soldier Boy. Okay. What is the name of the football team that actor Ryan Reynolds owns? Into football. You can pass. Ma nafx pass. Who directed the Maltese short film Son of God? Bruce, the King. Which famous... Out of time. Which famous 90s Chinese actor is known for doing Chinese? Which famous 90s Chinese actor is known for doing his own stunts? Jackie Chan. Yeah. All right, If you didn't get him, I konna Franzi to better Jackie Chan. Good as so much. Ma daħal Chinese u ma nafx daħal. Ma l-ewwel, and that Jackie Chan school. We didn't even mention about Jackie Chan films. I love old Jackie Chan films are amazing. They are. Taklu Mr. Nice Guy. That was a classic. Dak ma daħma mis-serja li ħafillu. You know he still does his own stunts, Jackie Chan. Not all his stunts. Some of his stunts do jagħmulhom għas ovvjament Jackie Chan kiber naqas. Madux dajr issa. Imma it was such a thing that like Jackie Chan films vera kontu nħu Mela kemm minn fejn bek naqali biex kun taf. Mela Humanity's Greatest Soldiers Levi ta' Attack on Titan. Oh, right. You watch anime as well. Mela Ethnicity issa minni. Ethnicity. Xjaro kaza. Which character parodies the Flash in The Boys? A-Train? Bro, kif maċi A-Train, by the way. The football team is Wrexham FC. Football Kif jistakun A-Train, such an easy name, A-Train. Le, so you got 5. Ujja, best il-liħor, għax Minn ġab 5 ukoll. Wala x'minu, sorry. Injib 6, Thank you tal-li ġejt fuq il-podcast. Għatina u Dwayne għal-istadina. Thank you. Għajtin nis fej jista' jsibukom fuq il-upcoming projects, fej jista' jsibu your latest films, your The Ambush, jew naħseb għadu ma ġiex ready. Mela, The Ambush ħajoħroġ is-sena d-dieħla once lest il-festivals kollha, għax għalista ma nistax intalla online, ħabba għax niġi diskwalifikat. Jiena għandi kumpanijati għaj jisima Kick-Ass Productions, it's still early, għadni għed nibbilja, għax għed nibda mix-xej, bil-mod. Ma lissa tistaw sibuni hemm Carbonaro fuq social media, Instagram, YouTube channel, Twitter, għasadu Twitter dak sorry, X, go give it to you, X, go. Aħna l-antiki, u s-tarba tikber. To be fair, it's still called Twitter. It's still called Twitter. Just the logo is the... Yes. Emma Carbonaro jitla socials kollha. Tajjeb, u ħatkun video nasties il-premier with your new film. Yes, The Informant. Ma nistanejt xej ħafna lissa dak jismu l-film The Informant. All I can say it's about a serial killer. Ħani qafim. Okay, cool. Kun les tal-Malta Pop Special aħna, dak il-film tagħna. Vera, alright, mela issa ħajkollu competition ma' Jekk kellna ċans fija di għaxti, xedna experiment surprise. Jekk kellna ċans nagħmluh, onestament nagħmluh. Għalma toffi, jaqbad jagħmel għalla pressure biex nagħmel film. Kazek, ċabba mielek. We just need a team u nagħmluh ħina xinna. We just need a team u nagħmluh. John, it's easy to get a team. We just need to get a team. Sound design għandek, film composer għandek, VFX għandek, maċ ħadabel, għadni ma rajx l-skip, fin-top ta' balajr. VFX għandi, sound composer, boom operator għandek, locations manager għandek, għandi u kol. First AD għandek, First AD mandiċ. Direttur. Direttur ovvjament siħbi għajkun. Ora, l-atturi kol għal-esti. Troppu siħbek, għalla siħbek. Għandem multiple, we can use some of your friends as well. Imma your friends might wanna get paid. Aħna għanna l-budget. Le, ma nix budget u xaħan son nies.
Good. Ma natax qalbek. Kollox. Anka jekk tagħmlu direttur fil-film għamlu. Aħna nfissu tallimna, hemm kas tallimna, tkun jack of all trades, inti d-direttur, il-boom operator, kollox kważi. Jekk jista' jkun hija ma tistax tagħmel kollox, tistax tagħmel fil-waħdek. One man army hosti, Sibi għamilna film f'żewġ minn nies. Wait, just. Tista' tagħmel film waħdek ta' kull ma għandek bżonn kamera. Qbad script, ġa kamra waħdek u f'binta storja kamra waħdek. Stop talking, Dwayne. Stop talking. Mhux ħanija. Mela ningrazzjaw, shut up, Dwayne. Ma tonna tali pressure minn ċaċ. Script tajjeb dejjem, script tajjeb. Kemm ħanajdi, kemm ħanajdi? Mela, biżejt il-podcast namel 95% tal-work. Tifbin talix fuq il-lossja film ukoll men. Film jena. We're just gonna use you as an actor. Don't think with it. Okay. And probably to write the script ukoll. Le, script. Inti, onestament, I have my own script writer as well for that. Naħseb li ħajkolkom ħafna ġdid fuq il-production jien. If you want to be part of the writing team as well, you can. Shut up. Okay, mela, thank you ħafna Jan, thank you ħafna l-Dwayne tal-Pressure, ningrazzjaw waħda l-sponsors, issa ħanajdom malajja xnare, Panel Console, Gig Shop per Kirkara, Solo Caffe għal Caffe tagħna vera tajjeb in-naxxar, dKaseFactory għal phone cases, fissa anka jamlu custom ukoll anything you want jamluhom, obviously għanna tagħna li ħajkun għal beħ f'Comic-Con u offerek so sexy. Patrick Prince għal mugs u l-merch li ħajkonna t-shirt mhux ħana nġibu minn mal-art, imma xorta ħajkoll nġib il-Feastables biex nirrukom. Mr. Beast is on the podcast, nies. Wala ħadna regal, ha. Ej, ħat għalli arbaħt, Natu l-ġan, So, dan huwa l-ċoklet ta' Mr. Beast. Tinsew xiek morru fil-website tagħhom tużaw code MaltaPop għandkom 10% discount on single chocolates u offertek. So, aħna narawkom next time. Ningrazzjawkom kollha tal-li dejjem titlu magħna anke għall-patrons, għal-Dwayne fil-bidu fit-2 euro vera ningrazzjaw jgħinuna. Nispera li jek tapprezzaw li aħna palissa timmutu bisħana biex namlu għalikom u pal dejjem najdulkom jek għandkom feedback għajdunna xaħna dejjem rridu nibqaw nimprovjaw għax dik l-importanti ħalli tagħmel xi ħaġa imma trid tkun taf x'jażbu n-nies ħalli tibqa' timprovja xi jgħidulek xejn ma tafx il-lossiet tagħmel, you know. Thank you, Jan. Thank you, Jan. We'll see you next time. Love you guys. See you next time, guys. Ciao, guys.